Uya sumbarium autamita nichok cavity of a tooth. Eh? Nichok lang ata. Next slide. Pagbil ngipor. Oh, sorry. Nikanda. Cap tooth having missing a broken teeth. Nichok. Kaklang ngipor. Cavity of a tooth. Kakbil kailangan bilo kaya next slide. Ni match. Severely decayed tooth. One that is beginning to smell. Kak watak nan saitin ramkat. Urela ikiyam magmailan ng Christmas. Paranin Christmas. Amen. Next slide. At ang Nietzsche. Imos. Strenuous. Diligent. Grinding one teeth. Ari, strenuous. Uguta. Active. Energetic. Determined. Tireless. Persistent. Endurance. Uguta ilapin lo kaya benda. Nietzsche. Lalapot. Nansiyag. Porsak. Sujo pangata. Nananchiway ko. Amen? Iwewen Nietzsche. Loker. Tan. Ari, ikalang inda. Ispesongan. Maur may karasayang mawutampil. Ikakinta lo kaya way. Intensive training. Magtaibang lang US. Niray kinta. Songan military army. Delta Force. Navy SEALs. Air Force. Magmaibang lang pinag. Navy SEALs. Rayang mi bawa. Navy SEALs, ray pinag, training maray uya, ray training mo ray hospitalized la. Pwede kita training mo utan na non-intense, utan na apal. Dala pinag, Navy SEALs, mo na ray training, ray push-up, ray minan, uguta ray push palwar ray kulanan peel, regulan nanwal rival ko tala nanwal kasa rival alwi ko taray wala register mayor minan nanwasa lumlumul aray training tada dermakin ay klang stato tana iray kak nan sumbarew me walupuki bangkan enroll ame bang graduate major riyapuki uguta bokol yang training at purin training where you go wala arpin me luwati mang ni che amen mang ni iray me kolokola o graduate amen lan maurin sa ulang ibilpanta magchaybil ni che amen ni che ki achay porsak yang totoo yung coach magchaybang lang match magkakamelele Ramkat, chayrong nan patakon last time. Magchaymiyar ni munran. Amen? We are in the end times. And so what kabangkalang nuskan, kabangkalang swatlan, tama uyawi, patak, uyawi. Eh? Muman men, pangan ka chaylan kak sobi lang kau nagchaylan kak kalula. Kaya ang watak nan maturis at payo tuwaw lalis at siluwak kusaya mo man kusayata mo man maurin imunran. Aramasakan pan maturis at payo tuwaw lalis at siluwak na. Aramasakan pan salik mail ti o pangalak mail pot mail and lokalok o kamakamla. Chonway koros pang kailong kun mail pwede ngay. Niyan so mangatar pang kaselar poson. Nakaipan pangala kayo repan kailok pa na ng pangaray. So ko aplikam chocho pan parata, may pan kachuwete may chocho. Isa kayo. So ko aplikam chocho may pan parata, may pan kachuwete may chocho. Oh, i-repeat mo again. Isa kriyaw, pwede may swat, pan para sa wasakan, limpak, and may chocho pan chikikila. Isa sulu, up, met tatawra siya, lalni imwi, pan maurla. Amen? Met tatawra siya, lalni imwi,
pan, kamaur lang. Remain ko, riisaw lang ko. At taurat siya. Ay, akasampal, Thailand, chapita. Amen? Akasampal, ni Imulao, nan warangayo, tataurat siya. Iwasaw mo, chay panananaw. Amen? Chay chaptar, chay laleta Christ, met chay mimi, nana chay silok. Miyayar me silok mo wesang kapangakot, met at chay lanso, chay wiya, tatawra chay, len nimoy. Chay so chay men, wuti sang chay moriang kauno, te papa kauno. Amen? Arita na, metatawra chay, len nimoy, ime pang kamora. Arkata pangata, and so chay tatawra chay. Raprapaki coach na nansu chorus. Main ko, nan James kasalayang child. Apal kin kalawatela at chay kanang ama. Amen? James yung riyaw lel sulu. Riyay ko, kumailan, peren kita, may sangan apal chorus magkinlalang kumail. Kumailan na sa men, niyamay pang potion, ekin pawadi apal bukat. Okay, bang berawat. Riyay ko, kumain peren kita, masangan apal chorus kinlalang kumail. Pag kumain na sa maniyamay potion, ekin pawati apal bukat, ekin kalawdela amay kanangama ni ansun apal. Amen? Ansun apal, tamak chay uya. Ansun magchay apal chay pawati, kalawdela chay potion. Kalawdela chay kanangama. Amen? O nan kapal magkukoti ko ka magchay kilkilang, build kitchay, build a chay karakter. Show us what ang child up. Ewiya kakelepen at chay potion. Amen? Ang siya makapawet, ang siya makapal mo chay kutru. Ew amen kalalela am noriyang kauno. Ew amen itawen kauno. Am commitment bilaw la. Amen. Praise God. Magchay bang kilang. Uksaraw ko saya matana kacayuya sumpe yung Christ. Nanstakan karyaw tumuti. Riyaw suluisu emasa ni. Eri, ala paisam nanam kamakam. Nintuan sumpe lalapot man. And Christ Jesus. Sumpe man kin patiyas na tatok. Kin kapayata instanan account. O esoja kin tungkita wiwiyan Israel kan naging kaiten sumpi. Amen? Reklang Israel, tsaka salayang chay, magchawya, sumpi in Christ kay. Okay, chay, tana sumpi man, icha makin man kapayata, isa na nakauno. Kachay, chay lanana focus, chay lanana determined, chay lanana nanan siya nga chay. Ira magchay kung katak alabuatak, matuwa na usli sa silu. Raprabagumas po yung coach, wapong. Amekan bang ko tong chay. Kailan na ta? Pachiyach na chay tataw kayang kauno. Amen? O soche, soche kin pingkita, wiwiyan right kan, mesoche, kaiten, sonpay. Kaya lang sonpay kan, aray ko, ray sukan yang patyang civilian kan. Miya aray ko and wrong commander-in-chief. Aray kaun kan, o raymen, please aray kaun kan. Chay ko diyang nan, limaw masa ni son matongkan nakin chang nan wiren chang so chukin quality kisakis ma so pan pig yang kusun natakan. Amen. Met Timothy ako saya tana ako saya sompe met ako saya son matong kan tam ray baw ya ray lanana pig yang kusun net and nan aray bang kanuyaray, wirin chang tesongkan. May strict rule marayla na itawen. Match, wala wanawan da. So much men can talk loud. Utan pan ale puise. Mas ni ansung tulong. Ekos ko saya na imag ngong o perstak. Maban tatalk nan much well. Ima ban chapinale apay. Matatalk loud. Panale puise. Amen. Ari, kan mata-matawa mapkach may koskosaya. Pagkaw na bang kachin sa wasiyuk. And kakwewe kisang pagkach chorus. Amen.
Match, magkaibang lang, nani-rech, sang silula lisu, akos ko saya, son pay, son matong, so much. Akos ko saya, tuwa na ray nananchi, kokoway aray tatok, miya mekots maray lanana wiya, porailan kak, tulong, wana ray tatok. Ipil mo muna child more. Amen? Child lanana nanchiyang, ter pangata patok warmaw. Imen kilang kainan, alis wano tuwaw. Ter udi sangam patok warmaw, alis wano lel tuwaw. Pero child ter pangakita at siya wiwiya maukan. Kung magchay so Japan pangakita, ang siya mapan lelato child apan tulong. Amen? Chay tatawra siya, kokoway siya, at siya tatok mau, and te wuti. Amen? At siya papakot, amen ta. Ter pangakita siya wiya maukan. At siya memoryang kauno. Next slide. Next slide. Imenda nan parach uya pariuma ang yangin ang yangin laut. Next slide. Oh nan esocha nan setu dana popong dana angin nan parach. Amen. Up kichay banana nan chiyang kokowaicha ni checha yang achay mauriyang kauno. Is may pangkak karasayang na uya totokan nanchiyang okoway chen. Ibangkak ko siya Christ. Amen? Bangkak ko siya Christ. Ipruhi sa kriyaw-riyaw. Chay watak. Kachayl, kay nanoyong at kapeta chayl kan ong Jesus. Machapin at chay poson. Makaunsa kayla at chay poson. Eso siya kachin moroskila, lokolok, and lobo. Amen? Pwede peran may kaskasig. Amen? Eso siya man kupuro kila kanamanagpan epan pula nin lobo. Kilang rese yawan lokolok o kanamanakin tama ba yaw? Manok na, pwede kita, pwede peran may kaskas. Ota, pwede kita, eri, answer what, kachkachir ni palamaunin, walen coach. Amen. Match, pwede overcome, pwede, at tama coach, kuya, otsam, iyang and kach-kach ni palamaunin Amen ta. Answer what? Kach-kachir ni palamaunin walin coach. Amen. Autiyar yisak isu amasa ni. Memen me pan tatawra che kalweti meswat koros pan sosogi mepkat sang rey. Ipan wiyala coach o pan wiyala nursery. Amen. Praise God. Remind ko, naugiyang child may isang watch. Nauya, last na child rin. Kasampal, kan memoryang siya coach ko kola siya, amen? Kata pangata, kata chokoti. Kaluyang ka, kaluyang may coach, siya natakok, tata, pura-uta. Koto, sa koto rin coach, sa kulula, pagmangkit ka sa iba, o sobeyang kauno. Amen? Niya maganinta. O, ansun, imun, para ka, ansun na ipan, pupula. Isa lang sa mulang. Tayo mo ganina. Punginoon, peran na una. Nanyang ka daan, diskusali. Para ka iutan niya sumutang. Kasumusong laut. Uprela, may mapulabulikan. Loyangan ang sokan. Kabunga coach. Ay tanayaw ba? Riban puligid. Kailan na ni Checha kukuwi, amen?
Kailangan nanciyang kolokol at say commitment. Tayo par, mabil ka chipin, ta karakar, kucu, chay panitawain Jesus. Tamang chay lang mas chay, lispang mo chay. Rime imen kair kilay rawach. Menda, iran kair. Ni chacha na na mauriang kauno. We, apang yamen kapayong kay man. Ni chacha na na mauriang kauno. We, apang yamen kapayong. Amen. Te pangata am tatawagan kauno. Te pangakita am papako. Chiman pag my praise and worship ko kita daw. Uy, man, pag magteka kasilan na.